enda yuko nena na mwene ndi wa account ya Gitui ni mutabiati itina wake mwana ki kwithi ache kwatela mutika na chaunga mama saadi ya na yimwe kiunga mite pateko ya bateko dhamba pateko nywa nundu wa kwithi wana interest ya muika ngoni na baike ndukenene kimwana kiki kwitia kwa muika ma account ya Gitui kitatoneka baike ndukenene kimwana kiki tisie kitatoneka na kitekwa ni serikali ya account ya Gitui amuika maana 5 tia ndo mata sponsor one county government makasoma ndeni wa mativet makabundi wa maotoi kama kabundi wa makos makauma aluka market ya maishani nendo nena na mwene ndi wa Gitui ni muyati serikali ya county ya Gitui yae makwika na wayae makwika kindu yae makwika kindu kukonya undu wa kimwana ki wa kwikwatila masaa dhiana dhimwe mutini kiyenda serikali sponsors yana maana 5 ikasome ndeni wa mativet yona tina mwa mtu wa university tivet ziyeda expensive mtu aisiana sito isome serikali ya county ya Gitui yae makwiko itongowe ni governor wa county ya Gitui Dr. Julius Makauma Lombe mumanekana serikali esu yenu andu ma Gitui eyeda na interest ya amoika ngone esu no ande twelando no mutabia iyeda na interest ya amoika ngone kene kimwana kimwe cha amoika kiongamie nundu wa amoika maana 5 na kiuti kendo kinene andu matona kwetia kikatwika kiloneka siana maana 5 ona serikali no sponsors yana ngili 5 ikadio soma kwa ukienda osiana siana hata maana 5 mwene ndi wa account ya Gitui serikali wa Gitui wa makwikana na kendo ke undu kimwana ke challenge ya mutene masaje yana limwe siana sito isomethwe siana sito isponsorwe siana sito sia amoika itethwe at least tukitane no tumi wanda wasi akomila katika wa amoika tukitane na amoika kolanda tumi nongi wa amoika tumi na maundu maingi alame challenge amoika serikali esu ya account ya Gitui esu yenu ya makwika kendo kukonya undu mumanekana ndena interest ya amoika menyu asiai mumanekana serikali ndena interest ya amoika ngoni sio na muikwati ondonge na muima ndondonge wa kweka na muima ndondo mukwikalania na serikali yesu lakini mboya siakwa na kila ndo no boya tamusiai na kila ndo na kuboya nikana serikali ni kwiwa kiyo cha mwana osu ni kwiwa kimwana kiyo cha kimwana gecha moika na nimekwika kino kiuno chone to na kuboya indi paka twiga bayo ndo negeka na niendo nena na speaker wa account ya Gitui nondo anaye umakati wa ndo alama na ndiye kuungamana kimwana kimo thane wayo sisi yundo mosu kumakendo ke at least ane baikendo ketho kutakuona kana kayiye ya kendo kana kayiye ya musiei akanenge kendo no yethe ya kainengwa na kibo kila ke kwetwe tikendo kitoneka kila siana isi kwenda tikendo kitoneka nikendo kitona kuoneka na nikendo kitoneka ona kinene mbe wakiu kwa serikali wa account ya Gitui eni challenge kwenyu tetha tisia esie tona ndu mutona kwika tetha tusia esie tona kana mwithana interest ya siana situ ngone ama kuna endaje otherwise mwethia ba interest mwethia ba igendo kenekeka mumane muinyoka na siana siani sioka na muimana undu mwene ndi na serikali wa account ya Gitui mekwikalania na nebikaba siati